Ka Kenhun Scheme Monitoring Committee ka balathung daga parti BJP ban pisar bnia ikijing pentrei kam iki scheme bawan naga sarkar pedeng hak jella Meghalaya hapo kajingilam jongba Alexander L Heng kumu chairman menta ka sngi kelalik ban jurep ya ka jaka penyang bos ka ISBT ka badan hamaulai mauyong hak jing jurep lalap ya kajing pentrei torti ya kane ka jaka bat nakaliang kane ka komiti kantho syaka sarkar pedeng bat kumju syaka NEC ban ujor halor kajing pentrei torti ya kane ka scheme Monitoring Committee kabala set up daga BJP ilawan berpet ki baro ki project ki bala funded daga central government all the central scheme bala funded daga central government bangi dalam man pet ki jing trekam jong ka central scheme bagi di ban air report ru syaga central government kata gade ki jing trekam jong ka central scheme monitoring committee te habang ilai kendu ya ka nong tre jong ka MTC hang ni apo ISBT ikendu yo saleng e sangma salseng e sangma gode deputy manager jong ka MTC lobatai yangi bola pediru daladia hi de bun bagi jaka ya ka ba kadon ka seepage leakage mo akleng aga jaka bubun bekrak agne ka building Tinggi iwan yang dia mengilap concern dan kebenda ka safety jong ki paiba. Ki paiba babuan hai bawan na bar kidon ibuan na state kidon ibuan siya ni jaka ngilam concern dan bagi yo ka complain na baro so dong bagi paiba kilong yang iba kani ka jintre ka mangdi kalong ka batroti. Jadi dia kata daw ngikwa na Central Committee Monitoring Scheme Committee ngikwa banon pet ida la ka jong khmat. Tinggi do rakal lang ni ikong Bernadette Dingdo ibadai chairperson jongka Central Scheme Monitoring Committee ibadai in charge jaka Khasils Baro kawai ibon ni iba David Khasati ibadai senior vice president jongka BJP haga juga poru ibadai member jongka Central Scheme Monitoring Committee ki kita kalian ngejungi ngilayo ya report mandagasi ngilayo ay kijing details ba maki gala ay war lamdai baro kadang jadi kamram kejungi katum kajing pen pet jongka BJP bagi central ke scheme baru jadi pen terekam katkum ka jibutha jongka government of India jadi kani kadau ngin haptho ibet saga central government ya ka NEC ru jadi pen petip magadi ka NEC ke badai ka funding authority dan ka funding sponsors body dak benda kani ka building iwan hanim dei ban iwan tang nang kadau pa ngikwa ban i ya gadur jongi iwan dak ji Sofia nomor ba kadai kani ka pati jengi habarok harin dia ngikut ba kanu ka pisah ka bangi perlut kadai bandon kedor ke jongka bat apa kadon kedor ke jongka bat kadai bandon ru ke jimen toy ya ka ba ngila perlut te kat kumbangi ini mas sedang mantle ya ka dang simti tang obrai match da ka department tang sik arnai laibnai layo ilut layo i ya kini ke jingduna ki babon ya kibam ci syam dai ban yo i kat kum ki terms and condition jangka contract la do kum no ru kade bandon ka warranty period ka ba ni don kam udon kam ba kanu ka cingtrei kam dai ban pau ka cingtrei torti hapo system henrei hangni pat tang hapo lai benai yo i ya ka cing pau ka cing duna ka cing torti bat ka la ima bar palat ini nomor kata-kata wiwan kumpati om tang mata kanika building bangidan ni su konsen ru ye kibri bawan la pemba keren di bahek ku chairman jongi ni su konsen ru kibri balik yo complain laki laka nang ni ba ki passenger ki bawan nabar bat mereka nabar ku syong apa syolong ru masin hier ni po kanika hani po ISBT sim taksi nang ni don ki ba charge daki praspa siajar tang nang me selong ti ya kataru in kwa nila batai bakani ka department la neki no punya kenika ISBT nani kidai ben ensure ya ka safety but ya ka overcharge bala le daki kato ka ne kiriu mentoy simet ta kidai ki bangi snow long percent ka kamala ini nomor kumbi on bahek ibun kiba la complain kibra 4 ba
ke Iwan Banpen kita lagi smart hadir kini min sia sambung ke komiti in sa talk ke report in sa pak sa sarkar deng maka central scheme monitoring committee kede nishna ni thau ni committee na bagi ni ope committee kejing penyai thau jong scheme na po ka sarkar deng